tuần tung chu vitamin D chúng trang hi an soi la mi zo ke ji nga hian rin a in vitamin D ta chom hi kan lo tam riau mai ya thang thang hi kan an soi manga hian kan anti ra sen ka te sa vitamin D ka lo ta chama ti hi nom nual mai ya vitamin D ka lo ta chom ve rengem antin nge vitamin D tla tham na chu lan chua antin nge akong thalo te antin nge ai kan ko lang ti te toy te a so fi tum te a vitamin D ne sayang khan vitamin D ta samir nai kan tama san chu vitamin D hi mi thele thai kan e a yanin om ve tho pa sela atam lowa vitamin D chuan sayang khanin ka soi tawngin ni e atang ten kan mu a ten kina vitamin D kan mu theina cho thang thang te soyanga tuna chuanin vitamin D tlak cham na hi tin nge taksa lan choda ti hi ama sabera chuanin thantla thanna abik takin hemi lu le mai vela thanga hi vitamin D tlak cham na lan chona ma sabera ni the ha thil dang na ta dang wang te hyperthyroid wang te pon thantla sa chom thei tho a asala thantla abik takin lu vela thantla thanga hi vitamin D tlak cham na lan chona ma sabera ni the ti ka sheila pahina chuan ru na ru chuk tu na te om the in ti hol te po a chap lo the in vitamin D tlak cham na le any inflammatory bowel diseases kan tiang chi nat na thang te hi ai kung kai ve a so wagin min soi sel nuam lo atia hi vitamin D tlak cham wa ani the vitamin D tlak cham na lan chona pakhat ani the ya abi takin thau pui na thau pai ton the lo hian vitamin D po rilin a hi the lo ani athan chu vitamin D hi fat soluble vitamin ani wang ani chuan thau kan pui le rilin na thau pai to the lo chuanin vitamin D po a hi the don lo ti na ni inwan vitamin D le depression hi ai kung kai le sat boka ai wang yan chan le wang po hom lowa nguai na lim lo na te mo te hi vitamin D tlak cham na lan chodan pakhat ani ve le a tisana vitamin D normal level hi 20 to 50 nanogram per ml ani a 12 nanogram per ml ayan huwai ani hianin vitamin D tlak cham na anga mai ani a vitamin D kan tlak cham chuan ru achak lo ani vitamin D tel lo chuan taksai calcium a hi thathe lawa vitamin D tlak cham na hian mi kan taksa be hi to all immune system hi achak lo e po kan soi to a so chun tam no mai la vitamin D tlak cham na hian ni cancer rang theina ati tam boka vitamin D tlak cham hian in autoimmune diseases kan ti mai hetiang nat na theina hi ati tam boka tin ni cheta kan soi to ang khan vitamin D tlak cham wangin depression te po hom theini ei mi hring thau lu tuk te hian in hian vitamin D an hi blue hi kharsat na hom bi ka chu wangin thau lu tuk te hian vitamin D an mo tam bi ka steroid treatment la steroid ai thin te le ei vuna hang te hian vitamin D an ta cham tu bi boka in kal nat na le thin nat na ni te a hian in taksa na vitamin D asiam choya ti chua ati boi the vitamin D tlak cham na hian in zun thum nat na abik takin type 2 diabetes nat na hi ati zual the pokani khatir tang te khanin vitamin D tlak cham poi je chu kan the thei om le in vitamin D hian in
nutte emi mi pachibom kan ti prostrate te me chachibom ovary tele real pi cancer te aven theya vitamin D hian ami fitlang om na te aven theya ei tun covid-19 tu lai konin vitamin D apoi mo le ni ti kha hre la depression te po aven theya vitamin D hian atan chu dak cham ngai depression kha athen the mion kum hu patlama emi hriat dang na thalo te po hi vitamin D hian aven the in pi pa kan hriat tu chu sunscreen kara kan huwa tele emi ka da thlang te hian ni enga tanga vitamin D kan hu the na kha adang bokani in vitamin D at kol na poi mo tak mai chu ni enga tangen nia emi ni eng ni zunga tang hian vitamin D kan hu ti chu kan hrebek to anga abi takin zingkara hian na tha achan chu chhun ni sat wang lai taka ni san noya anom te chu win sensitive kan chuanin sunburn te po ani theya ni ti na ti ngai chung lawa ka chata voi ni thum zingkara ni eng noya minute nga som ni yan te po kha ma mo da na zerin aum theya in artui a hianin aoma bo nutte a hian aoma bo thin a hianin aom boka pa e chi a hian aoma chuan sang ha thau thum khata aoma emi kot liver oil kan ti a hian aoma then vitamin D hian dam doi mu aoma in sang ha thau thum khata aoma adam doi mu mai po hi tha thau pai theya a chala tu sa ma chuanin e na tanga kan lak he thapera ichada kan soi tang khanin ni eng noya kan om ngai lowa sakhine mo sa mo kan e ngai lowa artui te mo bo ho te mo kan e ngai lo chuanin vitamin D ta cham theireng kan ni ti kha in shela in chena kisen test te po the a chuanin rin a in vitamin D ta cham kan tam si a tu laya covid-19 thupui len lai ni a vitamin D tlak sam na hianin taksa ve hi tu khol chak lo thei ti kan thebo kha chuwangin kanin ring helemo vitamin D kan ta cham ne mo kan fiani chuan thisen test te in tira e kan soi treatment te po kha la ka thang